Malam jingat kimolak. Yo ebe lashna gewa. Mamol chun len chim singing. Sen rim singing November len luo 2025. Dat kakchagun galang bauden len gat. Kachul be ilyak na geshilen sasya. Kulo malap ke fongsi be som lagat flosi wasle. Cheta ke molasha. Aki galang bauden lalel. Degat chang nike nagat molchun len chim singing. Wanang yok shipen chishkadin gandaka. Shulben araya kishin kakshaklar nasil. Inakkalemi lagat. Engan na pa lagat molchun len sasya. Ingan gashikat. Kadin shulbe fashnamet. Kadin fashnamet ki mollasha.
Kadi nawi danin share sin todo yang na sin gat papat marin kasao dikina meta. Fakkulo na shelgi. Wen kulo si fon na nadal sa pa man daga misa gaspesh. Naki oya singan gat finnan gan ke gimulla si fe na kadin pass forward lang si singan na sin matwiyasho. Aklan sin gat ke gat kan daga matayan kadin should be long loans koluk inge daga braille collaboratively in preki mama ash yemadasha kewa kadin shuk na ke solution si makawulimit na keo kadin should be akes magani katla malan kata kawuligi malan fella singe yang fa ko ngen ngan kaksegin gat ke kat kain should be sisin sigilen singe daga na yemadalin kain rok sin kaksya klashon na parang should be sion ko in wikat in kolgat kadin lipsela kaskenge nagat fa fast na met nage mamagat ta kain ni ke pray ay pe in kain sisin sige malutut maash misinge kaksegin gat ke molash kewa parang sion ko in gaskat xin lên in sang anh lơ bao vô yak bạc nơ xin Mali mình chỉ vô vô ta cả được in mê cái ok wa bay na cả đến vô bên nơ cái wa vô los na na ki tu aslan Yo gelik fosnya hinna naklak Dashagas leyen musi Makunek kinganan ko maingi kewa Ak foto to yeyen na sinlim lang Indo aslang masaplak na sinlim Sang anh lơ bao vô yak bạc nơ xin Mali mình chỉ vô vô ta cả được in mê kêu kewa bay na cả đến vô bên nơ kewa Indo aslang masap lak na xin lên sang anh lơ bao vô yak bạc nơ xin mình chỉ vô vô ta cả được in mê kêu kewa bay na cả đến vô bên nơ kewa Kaksigin gat ke molash kewa anaging at kakastagim daw agyan daga nilasha nga kumi chifil beta ko wala kisin kaksya klaran sin kat maul si fan na magat
na ito na kikachikyak tagalgien kusraya siya kachikipegatin lotoyang talik nata siya ngeke mweyen elos mara lufin and merke the koluk missing and the Suwohs kimo mashiru wosan kosita ke malutu chinge the shipe wulan gadara kate shoot better go in loang na ke oyen nanaksima efintie mata ka na shresha katlang si long nakate ke silence ye machima fahk na si small enji mai pakum da ba kate wanginla long silan gadel de sapay ma bugay na lufin na kikasi church lash nge long silan gadel sapay ma winkulos fan na nadal daga akish kashaksi na elos mo na pangon masyas lagi masa pa pamait mail fahk la na si mo the long losing elos syas lagi masa plan mo siya tashakta elos tiyashak sukukufun peolos norala katashik mailo shamjam gaya para pang lolos Mwet wash on kes the gani lash mi saying lelan mo inse wo you're in God bangay me brahma daga yok na si ngan kain daga ke itakin elos na magluklash ke wa patke vinsaksing ekipel sing akom daga inlalal fungila paila when gulosi fan na natol el daga ship yak vinsaksing el misa dukun lentolu el molyak ke kastal Paul ke rom singal vasya nga ko vin fahk klem the like Ouinge la pa Jesus Christ when kulosi fan na natin God el daga misa molyak nga ko me wiyes mo kastan God pangan kastan God daga fahk na si Ouinge na panangara kita kalak ki akatay yalak meta kat finluang na kita malang kata sheninas ko laling malala mga kum likia fin pusin mo tan lupusay mamalang kata katinan luang nila sim lagi kastan kat katia chermay ila takam singita no malak kalimi makat tabel sang na silingi Paya maya takun inkain sisiyang el nagasistan jenge. Kosi take malutu jenge. The art perspective, as take away mga kumkain ligi malutu jenge. Ashirukom, sikyak pen church lasha. Kumsungalila, kumisyella dile pasta. Kumsungalila, kumdaka kakanala. Mekat tabelan sil Nathan. El sapalla, prophet Shilal, somneural David, shamsham nasil. Lo shamsham ne shafla ya neten el restorilya. Kaya yala kom. Kat kena rala masi mangalim met na sin matsi. Kasyaw lalan. Yan alaral. Hintame. Nakat kadang di masikyak mo singenge. 70s alep peng landmerkers kenusek satellite na los ngana ke malim mweyen som sun malim Mwet masrinsral misingi wanginla healthcare insurance lan Mwet eta mweyen mang tangguy cash kuminino bolin suko na mga kan sang kiteya matikash katasin star ng mention pa siya. Tawagan lang sila. When makuluk pas. And makuluk nga require. Somewhere down the line, ay ruri. Na panang malangkal ng ako minitala. Di masim makumra na kilang silash. Paila lekalang pakot and dahil siya nga na pa makuluk. Malan kata sinalgi malan fela. Fela singen in long na silan gat. Now rek masi mga wiyak fashion kusak fashion
nga kung finarapay kadalila pa nga masikyak kayo pasikyan si Charmayang. It's a very, very lonely call when Mwet at the weekend. But guess what? Katapat masin Kahsruh eldegan siskatle pasikyan si Charmayang. Nangakuminda ka lipit siya si Charmayang kat folok na nagipel si ma sisiyang pet sosif. Ureklagano yang si sosif. Nat kapsra pa nagimeto ligi masikyak na sin Leum. Nakat ngayang pa na liya na kiyoyen mo lasha. Oye la fela bakalimiya ki Ephesus on gosh. Kadin liya. We koluk singe nanakin nan kan wal ngan fok inge kosrela matash mi singe. Why win the world and lose your soul? Why? Di masih mayok si pelo na si koma na panang lela information ngayon eklat may transformation na kimulak koma. Takala ka nga takain bui ngay tang liye predicament si masikyak si Charmayang. Nga kawin lutut kun. So, meti nga siya unso ko tukong somliye kikasing disan, kipayapalan, la may tikas talakan nalak, ligisestan siya nga. Lila may papaling disan, fahk, lila may papal ko siyan, fahk, na siyak siyumla, papaling nisa lang lagi papal ko siya pal lang la kikasing disa. Nakatrash na may. In makat ka hindi ka ini aske siya puksifan na ara kikat ka sampra ngat ka sampra bangi kasi unso ko ngan mayak siya fila be sharing la ko. Manjok siya ngan orala sharing la ka na sin Mwet ma ngas friendship nge Mwet mama ka tusifan na nge. Dalila na siya. Absorb
Kilo kaksigin gat metiget fast na medangan kain akilen gos na kayo mataka be uchak tar ki pelsinge we go smart ki background an when kaksigin gat game dan dalgenye all the way from Columbus, Georgia. Pelnage omdaka the gia beshem gastas mit kurengat sa shakin na ba oyengan inga nakayagat kayo. Begin ball in jack from Lanai and buying betigin. Ul na pa si bagom. Gulo malap yung akan di kumyakan. We kumyang dandal for line. Tignan gato si Wiyas pela na ingan. Gulo malap ki daga peloman. Fahk pe gulon jil Cheverino ke on wawalal. PC kram agat talip siya nga. Che pe. Kashalal na ki ministry mga tashkeo. Tignan si Wiyas pe nga from Washington. Dandal siya. Manakilin ko. Kilo bel na kayo ngalinim kung ali kum mamaluwa kung mwede na kiwe metsi kung akay agi ay nga ni makataga ni fashpe kung siya on nga mantay kalde siya on el tigyak yusi elaya pe madurek mungusi bana nga fansin na kiya ka amdayan siya nga pa kyak yus makiyak yu kilo malap na ba nga akilen kumyak root sikra tuwa bensyu kaksigin gat ki Mwet na ako nok pangaliak pe kildusinge. We pe chem si matagange katson na kanfak katamaki chem singe. Mwet na si bebanga. Din makil duwa na siyum to Texas. An pain ko skawa ke kattaga ni kildusinge. Nakna smith ki kattaga in kain relakataye maski malutu ta kattaga ni. Pray ki pesinge. Pray ko sfuya pe na pray and go sa shuyan. Pray katalik na tasnge. Pas na pay mama tagain fungulalal wanginla siya. Na pa nang lela ka din kain. Alina. Pray siyaksing ka din kasyakat. Ano kan la mesi si kyakki masinlak ngayon ka. Ano yung dash masi full ki. Takangan kain. Liet distract na kimalututa. Tarakta mo na. At fast na met. Sipen ngasla ki pray abangi. Pakanten met wiyas. Ma enay kat matlalal fungin pray elos. Yok sibeyan pray. Jesus sibeyan pray. Jesus Christ el pray. Nasin kat. Fiyo kyak lagi. Garden gitchemeni yani. Fiyo mapatat sorol lagi. Lail nga dito na iklasya. Kan ba destination lalo katil na kiya dari. Ildagan misya kisbakkom. Skinan ka. Matsila wanginla lagat kufna pa eke. Okay, sipin kalang bakot na naim kata. Kukinilya prem nandi. Unilya isik men shakala isik atakan mulya lakum. Ngati fakala isik koluk. The plan of salvation that come through Jesus Christ. Mwen kulos fun na din God. Inakalemi pela wangan si makat papay kan siyaksin ona sisish madikay na ra. Kil siyaksin papay prem dan kisya ka na lai sika sinsya ka pa file ka na ra. Papay prem ilvinik kisya ka na lai sik talik pukul si saya penatal. Il pa Ishmael. Akat papa at Jesus Christ mga fun na pa win kulo si fun na natal. Naltong pero ini akademi aklay bangay. Naral ka ulgiya si karak singan na sikum kayo. Napana nga maanak kayo ma katligi si karak silra lang eh. He'll take risk. He took the risk. Nara takon ke makatias kaya na Jeremiah took the risk. In kasha mitsay. Nakatfin ki ekin mat kol siya. Katinetala. Pange may sikya ka fingat lang siya. Kol kat lang siya fahk Suwohs malan gata. Makaksigin kat lalo. Rek magin kat kayo wa. Katin kanta ka. Siyempre sisin sige kastan gata. Nakmanas kasha si makusya rin lagi pray nga. Kasha na yok siya na sinmat pula siya. Matbuya siya. Kataga ni pray. Kat kaksyakin kum kat papat masin kasyaw. Katlale prem.
katla laisi, katla chika. Katsi se langsi kat, alena sissis lagi langsi. Supaya mawin kulo si fun na natin daga misa cash. Kat kulo malap na siyong paki plan of salvation si lamig. Leila na siya nakawa ka din kain fatamais li lapan la li shalapian lang si silong. Kadingat lali na finsaksing. Kat foto to la na pay kat met koluk kat papa. Akish bin lang silong. Kung supaya mawin kulo na tumingkan ka misa cash. Siya usla magdukla sa pusya finsaksing. Patkia finsaksing. Usia na siya kadin netala kat temol ke masap. Okay, Chermail the guy nakkalan yung meditate na siya ke Victoria. Lakalang pakaten lom. Pagkatash ke misingi. Panang lela na siya kadin kan tafula lang sisingi na sinmat kuya siya. Panang kipel singi kat sakak pamat kuya siya mamta in manasla. Giben yok siya la kat ngisesyung kung nakasmakin niya matlas na kewa, elos na kewa mamadule, ekin matlalalfungi. Siya desto ni kaya ko, singal dolun singalay ko siya kalamila, kome matakasak sipel. E nakalami pa na sin, matlas, mamanas, confined, matayin room la, emergency room, kafinin, nursing home. Intiya tuwin paray na siya. Anak e, Jeremiah ni matayin koluk insistansi. Elitala ensi maulyak yakil buya alsak na kan ngayetak na langin kan syukya sa yurum. Inkan etala kumtiya na sisal. Kumakpay. Usyepe na siya ka din etala kumtekan digi ka di finfela singe. Ako Mwet lalikikat. Panagat lang si Bepray katalik natas, nakaiwa mapatatyang nagikapur. Tafong len na naklalos. Kanaos na masap. Kat pray peke elos ma, patatyang nag-domestic violence. Kat pray kis talik, may taklaliki ni na papa. Naknas kashalos. Kasha, lawyers kasha, Mwet na kaiwa maurik ma. Kikainin cases nga, inkain di lapan lang si loma. Tamana kewa makadakfas siya. Kaya pa siya nga naskepeli na kewa. Lang siya. Panagkita kain ilasm siya nga, katakain siya pelutut siya, kikaslom, inkain akatay, lain pelwo pelkulu kumwikat. Kumakalim yun na siya, kumdana si sala. Jeremiah. Ela me kataske musinge. Kum te banget lalikikat. Kat kaksakin kom, ako lang fast na kimalutut maas. Egat kulope, kelos na kayo mayak laon nga. Makaslo maas kenak kayo. Kulo na sinwalil si matagay ni kipel, singayin corporately pray na siyum. Katlalal fungi, lako me deliver. Mweyen kumkatmol si fan na, kumakalim yung siyak. About dagot na siya. Kainem, kadako lang fast na mit. Lalfung ila, me losyan vulwas kinuknugin mayon lom. Nasapay katla. Kain na tiyong Jesus Christ mit lang ulas, katfak kulo, amen. Kulo malap kikat na kani kipel singaya. Kulo kim we pray kipel singay pagating kain fast na mit. Lesson names, mataga na siya skilin mi singaya. Kagi week na phone singaya. Tagay nakataya na siya. Kadin summarize siya historical context ke Jeremiah tolong ulalgus. Fakane katakani kiyan si madash ke sapta si madash ke. Man pain kompetent dahil enora. Aida la kumashi ko try ko ye. Pag safta si ko to sinabay away lamalu ya. Kung aklo malam singkat pag tagaluman we might we are saying. The lesson names
Sisakle ke Henry na kayo ke got sumula maluwa Henry school ay pepelan daw ni nain tangalya lesson aim stolu. Now lesson aim stolu nga kat fin araip kunesha. Fin pa na ke Henry schoolan. Henry school at ka usi opportunity siya. Mada ka moklik at kadin tram ke malututa metigibelan daw ya. Kasensya kin kasima askenge. Mana yok sipeshi. Q&A rek makunyak. Napasik sinsya kanya takata na medikas na phone na. Takain rescue ka. Amekanolek Jeremiah kitukuna sisiyanga. Wanginla siya kumasumnawi. Siyan papal natasyan. Tasok tayo samna papal kusaya leng lagi papal Englisa. Papal Englisa eleng latako. Kikas ermik kasi pruma. Napanang as taxi ke. Tileng lagas kusayan kikas English. Nara finias kisin siya kumsum na kimasingan. Lesson name saklu makadat kandat ngal kaya pa. May motives ke parties met ma eto ka shamanyak ke malutut. Nga kata ka shamanik kaya na ke I officials. Ikash mata kaya. Malup sila kasi Jeremiah. Nakatata ka na characters ni Jeremiah walang Sedekaya. Sedekaya el patokosra siya flashi finan Judah. Ma fakyak yang nasil mo ay fahk na sin Mwet Judah ngan ma den surrender. Dalin siya po. O kirshipen faladin na nak siya nga iskar sin Mwet. Siya flayel patayak latron da lulul na elzom ni Babylon. Tokosra si bagat shamram gang. Nara kadin lila may motives lalgira ramangay. Nga hint on that already. Piyang sisiksi. Napangan masyafla singi kasing lisan. Kumulang asla. Identify the specific needs of someone. Nga kuminakilin niya ka fahk in Suwohs. Inin na lan matsi. Mainin na spiritual rescue, ka fitness, physical rescue. Spiritual na kimulingan. Physical na mga kumli masikyak in real time. Ka masikyak kipelmit makum etake. Physical rescue singamdan kya karela antibang-bang. Green River nge. Talik siya walom lang. A pound of kulam nga loon pel siya nge. Instinct lagasap nga ingan mo to kuf na kaya. Nayurun talik siya nga siya fly lutiyaw. Nga kulon sinkat. Lalikiya yuruk. Siya matayan na kaya kimula ka intula siskyak. Instinct lalara latula talalatlik siya ngalikin kayawak. Pangan physical rescue ka tram-tram. Dik siya foreign utilya. Manikid lakom na wish kayo min rescue yung mit mawalom la. Talalalfon le. Spiritual, kumweteng in a sense. Kumetalamat siya ngayon, may talalfong isi. Akumlila. Kaya na yung tila pa nga na yung fong-fong lalal man tawag. Distance. Ano nga malimal naman tawag lokla. Ano len matawag tilawiyalu. Makan matatala ni Rosh kilila may ashirola. Naraka din identify specific needs. Sa kilila nagimangan. Kaya pa siya naging akalimi, makadata ka nagyapa. Kaya pa siya mataka na siya na. Kingakom siya kin kaya siya. Kingak siya atula kaya siya mo siya. Ngaman ka lang, nga pound luf ko lang nga luo. Desyulpe, tres kal siya ma pound siyufok. Lam ngaul, ongo, lit ngaul. Makan kof-kof, sumna level ko. Mo. Asum te lutiyawi. Len siya nga nukum, nuk efrok siya nga. Let go, let God. Matigin marriage sila. Kaya marriage sila nalik sinatal. Abo marriage. Nga nukum galen siya nga, we kran sinatas, we talik mukul sinatas pang mang kemwel nga. Katlakan na o nga iyayam dan, taliklo natas nga.
Katel den asisketle. The cadet can get malutu chinga the no gassing unjustly imprisoned jinga the go. Comly Ashkan in prison lu Makisham Shamke. See a physically duck like apuri in break. Reknasil Paul. Rekpensil Chermayaba, si Kyak, the Masala Chermayang assistant. Seeing Akum pain, Kapur, Lipuse Makuluklasha, or at 4 penalik. Makimaki Makuluklasha. When Kakalaka was Kachanga Ale me, Limtalak Kenshin Mwet. Nara, Nakumin Gatang Lila, Pangata Mama Ekanchi Kyaknasikum. Ke Pukin Gashimada, Ace, Rekmagan. Academia ke Simetma Shaw Chauvin in South Africa, Nelpa Nelson Mandela, CF Kungalu, Del Shukilya. Del Shukilya Maki Kasin Besham Shamwal. Na Gateta Pelamed Africange, elos Ashpeki, Oyasipana Magatakilin Merkim singing. Naki Bracism singing. Nara, Dada Shukilya Kalilya. The Shukilya Kalilya Vashne, Ken Matan Pricknell, then a 2 week Orion or Yellerong. Not Togel Fulfulle, Kisi of Kuyanga. Nile, 4 La Preston Chimit, non in South Africa, she of Kuyanga Lakush. But Finley and the gay. Oh, yes, saying a come shut down somebody. Fin Parchment can shut me down in up. When get a color, not the kind of ice cream. Not the kind of ice cream. Not the kind of McCaslin got a fahk. Or got them Dashamon. Or a guess a log and a fakla. Make it church lasher. Got a rap a massing. Lakum long she longer, Washima way made a much better. Koluk. When Ash Lane Simon, I met 2 layum done got. Got Kanukan layum done Mwet, Shango Shalasha. The Uquega deep in a falky curty. Pass said a Kayalarong. Tokosra flash in a Judang. Kipel sim at destruction Jikyaktaring it. Godel Rickmagan Pagan Kings in it. My fact like a purple Ashkan in Metolu. Tape primil the co. Na may choose at the gonna ki bit share. Ilba ma meto kospilan meto ko sham na siya. Meto the kan sham kunla siya misaya singa para lala lakshaw naksi ki meto sapta si fasin kilungol me ko shot. When may choose nga slalal fungi dahil pa misaya. Papa April the gonna ki bit share kung kan liga siya na si singa luo. Na pangan si kanin meto. Na meto ka wasaya nga pang met bacon. Nara met choose him the fork in matalik na din got. Papi na nga ako maramsing eh. Makom nuk far siyang sumis ka fahk si Henry. Met na nga makafasi nga na muli alakom. At the fakin koluk. Fin nga akom te shoes lane nga na naki. Niko di masil bango ni lala na sasla na po ekimasa pa. Ay kalos mineral Jesus. Menga ka na nga ni small mapatpat. Itawile, church la yok siya nag-ialula siya. Ay pa nagkikatalang kumsum di petokle. Ora kifak la kilpelokle, nga te fakin koluk na sin Pentecost mo. Nga fak na reality kaya. Parang nga fak la mo taran kum til petokle, tapat le ni kum minte ya kawanik lagi mo uluman. Mag nasak na liye kata Suwohs. Masyak na ligat na Suwohs, mgugunangon kas. Ako dahil mam dahil baptized na kikof. Kung ligat siya dahil baptized na kikof, ikeklen ka siya. Uli o kasi takati patawi fin bisel. O pasakasi takang, eling ewan ko si fanantik, siya nga siya uwoke. There's a difference. Elay lang, masumne ki Mount Carmel. Mamda sa ipenmed. Memero, masum ng confess na siya priest.
Gimme. Watch makuluk ngaren. Really? Nalaknas na si kumle. Pangit the practice ka tro. Katte mo peak. Kat mo spam. Apekan. Kat alun share. Kat alun shette. Jesus Christ ilmo. I am the Lord of Sabbath. Katte Sabbath na ke senri ka shette. Para charmayal tule. Kim tuna. Yaskalit ko shingala ko shingalya. Kumdalame. Tasumnanot kitempo la. Mero. Kata sumahalu. Oye. Kitempo la. Kamante ni ke Freddy sette kum det pushapar. Salallal. Taylek mo ito. Kahsruh. Men da sumro kitempo la. Nang kitempo kan muli kumle. Di ashipeshe para Jesus Christ sham. Na sila nikotimasya. Isus lain ngan. Itawila church. Yes. Dashakta matshitel. Baptize the kickoff matshitel. Confess your sin to Jesus Christ. O nga nan sang sitafo singaul na sinkat. Mormons nga raw. Masingen man na sin Levites. Maki Old Testament, makin Levites pamangan. Katamit nga rin maganan mo siyang insang intimidating. Mayt ngayon, padam da fahk mo, so sit. Kalme, kiyesi manya na nafitesin kapwek. Siya kata pumpkin seed, ni sa tolang nagi alamadalis ngayon. Wala kata 15 corn ngayon, tolang delvinin na so seed. Tekan rin magin malanalo insang kasha pike. Malan gata el malal. Shenin nalan gata malal. Kumdali me, gumit uniform na kagi usi nga tari ngasak na siyuk man nagi uniform le me koshmala ngi Christmas. Kaya muli kumle. Pikso ko lang ngi safla yan yeo. Kumata ke kang na sa kupik nga daw niya sang kdeya siya ulo man na kumta. Pangay ka mama katpangon mo isang mulikat lagi mo ngayon. I'm sorry to talk like this. Tangakin takasyun ka din perkat yak. Loang nagilamesi kaya arakat muli. May katfingay tang nito ko siya si mga duting keng sa takaya nanak koluk pas keng. Al toko siya si mga 16 siyak matagay kaya mekalmet puppet king si kumfaka. Nakatayala kyalim. Puppet king leader si mawan pek punla. Elukoy malalfaka. Walang maltufe. Nga ko menantuko ke makastan kat fahk. Lanina kiyak papata mo katalikuyak fahk. Otherwise, ma-akalamiyak ki pebala pagadinan fashke. Para fahk mo, siya hil fahk ki chon singalakos. Wason gosh, I am the way, the truth, and the life. Wangin met konsum na rin kat papa even the truth Jesus Christ. Parshipin misa si lala. Nanganak sa fiyog yung fahk kanin lang, ani kilala siya. Kumita mo itsima with Jesus, pat patifin siya ksing wisya ekashe lak fang alilake. Alin mo inste kashe lui. Elis pret siya pelikash. Inkitin pela na kilalal fung ilake Jesus Christ el mole. Nimit kom sang siya na met in mat tafula siya tanin daga whisper in siya mo kom de kayo norela. Kom de pusela mani siya pela. Kom de kusun sila siya pela. In fact, la pel sina kum da kana yorolin la lal fungila Jesus Christ el won kulosi fon nandin kat. Taka mise molyak tukun nandolu. Na kumura faction nimet civil berek makulu wana get John algos. Ngal jakalemian kum da uyesmo. Pange ministry sing. Matsang sidanen kiabe komen kastan gat fak kisam ngemo pel sinam taka maguluklom e pang niroto el fashfashana snow.
Mwet da shikin falokun. Mama kumrela ki muluman in the past. In pa kumoperate ki muluman. Kum de kain falokun mapela. Parang nga fahk ngate proud ki mga rela kulugin mulak. Nga is mo artless in man sang awin na naklok ng ma katpapel ako na sika. Ngakan fahk ki muluman da ngakan fahk ki mulak. I've been through the trenches. Ngakan da gamda shamsham. I've been tested. Kipelsi mata supoyak lai medinik na finan ko siya. Basta siya bangon nyo ya kailangan. Me kumaro. Me. Supoyak may inim nagitiki na. Mat nga fahk mo. Kumit na si was. Na kan ba me kumtel me. Kumtel kararo. Me kan men fahk siya. Kadinan kararo. Fakachula tikiin ka basta. Kumli, there's always one in the crowd ma-etaka to a point of rescue. Badali ke malutuchim singing. Kadali ang matsela da ka malutuching. Ay pa nag-soji da sisiyang naki love sima dahil kakanala sisalag kikiyap ma elmise. Ata siya pa kadento kaliyak kipit sa singing. Nakataliyak pa kimulan lem. Ki masikyak. Nara sadakaya tokosra lan juda shafla juda. Elpa kacham ke juda cham ke Benjamin shuflat Benjamin shuflat juda barela Southern Kingdom. Shuvika shaya na fon na barela Northern Kingdom. Panaga Simeon, Reuben, Gad, Levi, Issachar, Naphtali, Zebulon, Joseph. Pangin marela Northern Kingdom. Nara kya kalimia kima gad ashim dash kimarita sadakayal to ko siya flafin and Judah. Yaklam fugal ng lon ko siya siya nga akom malang siludut pa pala na ni Sammy. Manyait fugolong lupa siya na ki Northern Kingdom. Na message significant ge shoji ma Syria da gorela Northern Kingdom na ge shoji in Babylon. Shoji vi Northern Kingdom Assyria da na usla papa. Naran nam kaim del witalike. Na parang atakay kaya la. Kung dali presence lan baba siya. Wangan si papa siya nga. Talik natin muna siya. Wangan. Talik mo gulo na rin lomong Ngakit ang dakarela wuligiyan. Dapat masin ka siya. Lalo nakin muna si kumpe. Takalag ka nga. Samsam kun nakila. Presence lan baba siya vinwangan lan siya usi. Makamdel siya nga kakashit. Kaya nga mga siya, tignistan niya, lalakan lalamelangan kan kafuenyak kan men, larala mga, ngatikan kang men, unulong wala ko siya skill dudang, unulong wala ko siya skill ko. Nara, ekalay man mungo na siya. Na fasting of kukuy, na naksita ka na siya, ilorela ka din taga ni mungo na nga angay. Ngauchak to kamtan fagla. Emkay namtane ngate foki dahil faklang ako flamongo na ngaifo. Ano na lang na lonely makaintel na ngaranoy bang auchak. If ka ngaranoy, kumranoy. Nga kumli belma taman mas ngikatin mas ngipayakya ka. Dahil fully na futinal mange. Alam na kumelil lang si sila dahil asyuk po yung dan Mwet. Madal son mati at ito son mati. Tawag liye. Loan ki mga fahk. Kumle we take a lot for granted. Napasikyak nga 586. You would think that Southern Kingdom learned from Northern Kingdom. Kaya itfugolong a luo. Taltena. Napatalara o yung ni kat papel sang na sin pagan kings yung
Na Mwet nga siya nga fahk bacon king, kanin Mwet tolu, Mwet choose, na Mwet te choose kan Mwet bacon, Mwet Gentiles. Na pangakum, maluk me si matenay kek lang si Mwet palang pa church. That's where we come in. Na para lang Mwet tolu si kipebal lang Mwet choose, Mwet Gentiles na ngakum. Mwet ang church. Pangan Mwet tolu maash, ne kena eternity future. Nara, kikata ka siyam ka sada kayang yak lamfuk waling ongosh mitigisus dan lemba melutudat ka kaya. Tokosra in Babylon, kain matak na riti inge kipapal nata siya. Ke teltang napusaran mataka win shuke usta tella kanonen ye Jerusalem. Pangan ka mamatalik sinadal ne siya tokosang ito fahk nara num ora kain ni mweyen tao singa anen pakpeklen na takoki pisin kiyama inakalimira len lamak sa totome ko shafla nara akalimia ke me la taka usta ka court official elite fighters dalram ka tao sin itkosma na ashmet na yokshipe ba akalimia ke lo tokosra long lakos fasinga lakos kising lon koshne apan pesman Nebuchadnezzar el orela me uncle sila joychin pa inel me ilikala inel metania na kisera kayang kanman but the Lord is righteous tasak tasaflay asadakayal dena honor God nara nusin na siya kadashik background yung kisera kaya el dena long ol siya Jeremiah na parang aligiya ke post sila ngan complicated relationship sila dahil nga ke pesi masada kaya Jeremiah ta kaninam ta ke courtyard lal tokosra el siya ko asma ka te jilbe fahk na siya la me sikyak oh gosh pa me la kanaus na Jerusalem el ta siya me el fahk na siya pa jilbe siya advice it na masya na el fahk ben kung dan surrender wanginla jilbe orik Mwet 794 na elekan banmol. Men let tatyang banan bun met Babylon nga den usla som. Na sikas mapeng bingin Belgium pa deportation. Papa sikyak misinging. Flokin yak met nginayan siya tamasing anayin me met nga siyak nakimta nga katli mamawrek nga. Mama sikyak matraman nga papa na sikin mo la siyam singing katfin loang naki. Naruskat me kadindila ash manayok pa daga kemelututash misingeng nganda kain ritela kadin me ash ki sabuk sifan na batwash na met ki kataga shaman na ki melutuchi mash nge nange taka na ki meritla ash ki Jeremiah to ngolal gosh fas magadarit kya pa fasit ko sa kisingal dolu an kan ralain kalem siya ki screen ako sinashke kadinashke sabuk sifan na stakluk nga finariti tafong le ta anya mo to was ko sin ka jive penariti malutuchi magadashke nge na kaya ka chamram kun tol algor fasya na ki on ko ran na bait kosh an me ikosh na kisingal dolu pa kadashke msingi Ebedmelech painin matsinga pada ramram kaya pada singa Ebedmelech simet Ethiopia siya Enoch yunak siya orekma in Leum Fulat sin tokosra ilong lelos fuliyawi in lufin kofo in pel siya tokosra il matakinien nanan kake mutanbut Benjamin Ouinge Ebedmelech el som na we fahk na siya tokosra Leum Fulat lak arulana koluk mamet inge elos
kukinilya met palu chermaya na fin lufin kofse. Misa weke masrinsral mweyen mongo in siti. Na tokosra elsapkin na sil Ebedmelech ilan tolu Mwet welal amekun yakliki lofse metliki ngamise. Tolu singan nga idea somno ke gasing ni sandila me fahk. Ouinge Ebedmelech elus mwetingi somno nien full makelomsin tokosra. Eskata man nuhnuhnkuh ki shal na yuru. Elsap ngayon sang man nuhnuhnkuh na ye palu shalain dia kantay yawi. Arulana elos amakinye yakliki lofse. Tako elos sap ngamada ki kalkalan met san kinkalan tokosra. Napanga merit si mga kumetakain me kunek kalmiye ki akatayama utaka na siya. Matilogan niya. Nam ipsimet nga nataga na ki ma oye si ma Jeremiah el daga insyun nga. Nabangan Jeremiah's predicament. Tamet tiki katagay ni pray like merit na fakat fast na met ki akatayama siya. Katagay ni pray. At kaksigin kong kat papatamasrinsral kilang silom na sish kum tietuin diti kat ki Kahsruh kas matalom siya kum mongyang nagatari tagan diti kat kai kat aksiwasikat naknas wikat kimalutut singe isyung ya kalman kat kenwan na tum katalal fungi ke mas talom siya kalamila kashaw fele wanginla Kahsruh yan nituk mabatbat. At kaksigin kong gaynem, faklo malapnasyum. Amen. Taknas metigat fast na meta. Ngan me, nimya besikov ngan kain. Sisko nga kadin nipsila, fakat fast na met. In kain, dalamanlok makadash kaya be. Nga randomly sinasko ngan gyasigat kibelsi nga. Naknas wikat ke on maasha nangatagain akataya kimalutu.
Bilo kaksin katki talik nadash metlashma yaklaun skunganinak kay kat peki molin lalal fungilasha kat fashna metki aktriya mayasha apanen kate mutawekki fashakit korsha anaki malututan takana shesha ngakalem yiktari takolaski lesson aims kimalutut misingi adanga metikat fashna metangan aglen kom Stinson Walker, Kiuchak Pelom, kasi si Marshki background ng mga te agilen, kilo malap ki Kuchak Lowosan Kewa, club at Amdal Froki, onal safe ko matwias kan Kewa. Kumle level si mamuton ng aske, ng level na flat si. Mafakkel digini sangkila yun na, nakayel pela. Kat papel shoot gas kana Suwohs ti ko sang nagi la malawon ngan da ka tal na mweyen na interest ka din long gas kat ke na pana ngara ko smash si dalan singan ko sinitala makade shoot na Suwohs lawon ko fakama dan kia galrek ma ke mongo na pana nga akkel nga fakla tron lom in kalensa pa ti aske wisi Ashken gumrik mawea. Ashmetse evatoto lagi manelan silen. Ashmetcheler chik nagi masima kuminan karangan manay. Tron loman kumita en gumashwea. So maluti silang jindalik dikme. Nimet kumiskum nagi mamsafal nake. Matakil lane loman. Napana ngara pelsi parang asama ni kayaki na singatang singan sum nagi tentis ngala look up to her. Asum naging am tul ni kina siya klasa. Manatayin natin matakmente pangan pang nasika. So, kikata ka nag-ipsimit ngayon. Katata ka siyang mga chermaya. Ki predicament si ma, ilya si may lashim dahil kaya ngayon. Nara kikata ka riti nag-fasit ko siya ngayon. Fakla, epemelik simet Ethiopia, elsi yunak, siya rekman kalfalat sin tokosra. Long lelos fulia lufin kofo in pelsia tokosra mataki nien nananga ki mutan bot Benjamin. Na menge akum kay nisla slakluk ki fasit ko siya masimit inin matsingan Ebedmelech el kusaitsi Nael mataki official royal balasan. Nael lipsela la likia ki chermaya ki sistan jenge. Na sistan jenge me paya maureklen sang neinkov. Tasak ta elapenden. Na tatngal pel ne el sisiyang nagasistan jenge. Panganen sima enemies lang nga likilya we. Dahil likilya, finrak malan misa we. Napa tako ta Mwet singa aspakum dala. Ebedmelech na elmet kushe, badan mo akusait. Nara katvindan ka nake na kada sikya kange pangakalemiya. Mga sikya kisbin tokosra eltena lang si long. Mama takakyala chermaya. O mama takakyala chermaya makat papel sang nasil. Nara kipesima katakay kaya nutikin la. Mweta takas mo pangamalaro mekatero. Nangange tokosra sadakaya. Wangen pek punla. Lelte ange okay pangamarika nga tokosra si Masi mga liyepa, nga niyang met mga kol ke palace siya ngayon, met mataka na ngayon. Pangarik malas papasiya. Katliyeng may takewa. Katliyeten. Nara, daliyak lapang American dahil sisa lang nagyan. Masira empty masi ngayon, masikyak peki o yema devastated and mweyen. Tako, maki mayon mga shuman ki met papalon nga takaya. Na pahal shuman na kaya nga, pafosan ko siya kaya taka na sisla.
Ouinge elos husiele kukinilya wikesiala in lufin kofsi. La fishek melkain ma on in kalsin tokosra. Wangin kofin lofse fahk na ngatilinole. Nashkemutko. Ngasi fan naging anan kamasi ngayon. Mengar Seattle, go Kent, Washington. Kinganan kan kiyata temapsheshi ba ngayon. Kumling anem tayo room si ngayon. Parang daling akof ngayon. Anay nash na o ma. Tagata sa fal na kimunuk. Skingit mali. Mat siya ngayon nielan ki fahk Na masing akilin ngayon pa. Fakla may Ethiopia. I'll see eunuch. Kaya pel si mga liyak masing ngay samek peki eunuch si mamday Ethiopia takain sumnit Jerusalem inaluweya. Masing eunuch si mamda ready scroll gelay siya. Skili timeline ki mga siya. Da uska kinla masing afak may Ethiopia si bang. Ngani kin laf kaliyan mwet magum mata associate na siyanda, alapas mo di Ethiopia nga wirek mweyen. Nakatabela darala mungunal dahil nga. Ngamat nasyon mungusi. Tasak nga, sikingan emma pe mungunal dahil. Kana kaskari ki mga pe. Sina o yalal dahil, ki mungunal dahil. Mga ito, wait pa ngayon na katin sikili. Wala dahil ki madalaski. Mga taga ni kasha mo, sikin nutoy la fashion lal dahil mga. Na, Kengaliak shamram singa ngay sama kinga on hospital metigi kaul silak ma upeng masinga ki kaul silak nge simet nga tikan man nga laba Tony Levi nalik singa elong ak lang kaulel tako na takom tawi amta apkan tafam len na phone si ta pray cake atikan man nga nalla ki o yesil relan sikne nara takana sikla May Ethiopia luo parek ma ke dal singa dalala kanshim dal ki me sum na nursing ka medical profession mga men anen taxi na mga bakatanda mut ke mabatal sum na kya na dal shukke rek mga rek ma airport mga dal lut pena wi pangay mga liki oyal dal na sisel dal takate diak pa balsin dik na lang me kum readingan na nga ko nga ritiki me Belgium juda sil taka na la Jesus Nail juda sil luksak lai na katsak na du shamsham ma Ethiopia se shube da ka lut papalyak Nail moil fuiligin siel kan shamsham mange na ngai shashtain siya kang Gumgandak fos sigum fahk na nal mo aske medo gumgandak fos mo nal maske orek mo na dalangete ni siap la kya ngi me ilan fahk mo me iluksak la lo fahk mo fuilig in siel na nga pangen si makadin nan rek mo discernment lan kadin sang academia pa iluksak la the patle len loyalship tat de pa fuilig in siel Nali, katini na kan caption ni mga nal. Okay. Akin sila dalda. Kingaliak mo siya nga samak na ki eunuch si ma kaklang. Kung ito, fakafin mo ang matakatayan na sik. Ngon sa pala Philip lang sumnorol kya. Nara, mati Ethiopia siya nga. El orek man kalfalat sin tokosra. El long la. Elos fulilya in lufin Napa me overhearing sila ilong ekla elmata kenien nanan ka kimatan bot Benjamin na 16 ka pa piamtan bot singan piamtan bot Benjamin singan na kumwet na naging temple Jerusalem na padel mo ashken northern gate of the city ke near the temple mound na kumwet la lila Lucia na singan be fashion na nurek luspena. Ngat laligi kung fashion ke swap mi chi ye Ouinge. Kung chengan ni chengi fala sine weya. Na kung siya ngat lali na ke oye singa.
Tasak to kelikia kiel ngel dalikilelen. They left him to die. Napa kita kono irun met Ethiopia singa Ebedmelech kusait singa elela tena wo oya singa. Na babala fakla pakanden private zone ma me ashkainin sistan singa we. Tasak to ke siti singa kanau sikle nakata me anna empty. Nara padalorek magun kukinilya chermaya kengan na oya si madalralangan dahil finchak na madan kukinilya na wenikinan misa. Kita kukinilya ngan dahil fakla he was completely trapped, left to starve to death in a horrible pit where he could not even lie down. El tepe kain on asoselik. Nakikat liye sham singe nakat folok na ni channel si stol ngolit course fasting alal course long dolu na sham mo Benjamin bienga mafakal labet Joseph Benjamin pataliklu masaflan na Jacob na sidalik keshu finge ba Ruben el long pa palalos shikin molala Joseph el fahk tarikat teunilya kat sisa lang na nain si lufin tira katay naman na sin el fahk ouinge mweyen ako ilan molala folonol na yurin babat na mwela kit Joseph el takaso no los el siya nuknuk o sila alma los pao na elos usela sisa lang na in lufin wanginla Nara kigat di na ki oye si ma si kya si cherma yang katlila aspe oye rek lepe na sinmetan kat pa Joseph si ma saflaiye mole latalik na din kat ngivinen itchaba akademiyak lagi si siyang cherma yang niya leven sum na ten katashik ekan talaki niyal na ten amekin yakin Nara to escape was impossible. El mataki situation sima very hopeless. Nara komemot kuma fin pa anjes kushaya ashmet shikadetta kateliellen se luo. Naya se ilya yaksilash kadin supla kalaye. Bekavok silasha kal alakadin nali. Sap Kawakwal Jermayang finash eakulin. Tajakta ekamanol debena loma el misa. Nakikat nan ka nakifok ferrara. Kat finsum nakishamangol fastu to fakla. David el fak kisham sukulan nga liki fok ferrara fulfill my coin talakin yawi. Papit siya siya Jermayang Fokfrer ang ikan talakin yan yel natin. Nafakla, kisam sa kong mo, il-aki yan niyak fin siya yotwen emolyale. Sama ngol, fasnubangan. Nakapsya na kioya siya Jermayang. Lain si makat kaya talik si mawalom lang, kipel si malforang utilya tignistan yang. El patati natin tawangan malong ya el chiba chicken folok ya lupe na shiki aktolo el patati ti anan mashi el long ya nama folok Pensing nga exhausted tayo wangin mga kanara I was helpless el mayak tipa el Kahsruh air dalik siya malanak na stalalan kaya wal el dikan momong el dalakan na fin misa dahil mayak na fin misa na pangafakla piker lu tako gash el uselek na ngafat sumtok na falyang hashmet kusaya wi peli o yesi masikyak ni elos di pe kalanglan kat masikyak na siya dahil di pe si mga kuflane ki pe si mga sikya dahil dalakat ka nung ay katena narapit siya si matako ki
fok frerar singe matevi del samram kunge el fahk la kan talakin yaniel o anay enda longya yotsi nara pitse singe mainda kana sikum kadin diela finni fok frerar ka mema kat la wikat nara kadinga dang liya kela oya siba Ebedmelech kalmen Ebedmelech servant of the king orang el orela en genek sima ay pena masima rupen el orela ki sisiyang Joseph nakilove siya sinsiya ka baga el kawa culture maya kafgat el de cashel na makalemiya ka fakla el sombe inkan kunayak Mwet mafallen from the sea na kunayak yakta na he may be a friendly to Jeremiah. He may be a friend to Jeremiah. Pero takalemi kat kansum no ke Jeremiah tol ngulakos fosalgos to ke longoluo. Inakata ye yokkel. Il tepe market tribe plan Israel. Mwet singe madaga South Egypt me. Na anenash authority la al pare laman fototo na gen si malash wangin. Tokosra il kain lalal fungel. Na ke tokosra il mata sisken matan pochilal Benjamin nge. Ebedmelech deleta apits lala. Kom nevin gom chike kom in shun mwetsi. Kom estati ke kom in connect la pie pelwo wo singan kain som shun mwetsi ngena. Padala kalemila Benjamin gate sing mga kalemim don put lan Benjamin sing is likely on the northern corner of Jerusalem's wall. Nara pa kalemila anen panganen sima Shemanya ki Jeremiah sapta si fasi ma Jeremiah da regenerate makun insum na ke ensimal da gawingan enotot. Nakatipe la kishipinurek mala Jeremiah nga ta fulfulle enwakil ki sapta lungu nga shumani kaya masing nara ki enwakil ni Tariel matana ki influence ngin. Umekan takali ki sapta tol ngulit ko na yakataya ki fashion ki takat tune makatash kem singi. Na pangen slagin akataya mataka ki fasit ko singa ni nakalimila siya Ebedmelech el mauye mesikyak ngan emersikila naroan. Uskat men ki fasal ko singan. Ebedmelech Ouinge Ebedmelech el sumna we fahk na sil tokosra. Pasi sil sum tusha el tokosra. Esisken gate singa na ke algos na ki yasing analen kain taka tatapa na len kain fahk maliyeng napalang Leum Fulat Leum Fulat lock arulana koluk mweyen ke elos kukinilya pala Jeremiah in lufin kofsia misa we ke masrinsral wanginla mongo in siti wanginla mongo ke siti sing ash mongo del pret mit ne ke famine mga masikyak ke sibin kanawsyak lang Jerusalem na pa mga sikyak na pa Ebedmelech el syempre mga naraking fahk na ke distance ke Benjamin gate sing na ke palace a quarter of a mile na ensingan rekle ke pel si masoman el dorela temple silal nga katsamram ke yatol futol ngul met tigi mga sikyaka. Nara Ebedmelech el pangipel si may kalikyang me naurol tokosra inshike siyaksil inshike lila me siyorek nge nangako me fin folok nagi fasti me koshima tokoy akataya gege pafakla na tokosra seta kayal da bukwana aramakos lang si aranasil an ngatie ikololosi panganen si matakana si kange tokosra singe wangan pekpon la manilange aramakos lang si aranasilan kanya pa and leave it to chance that elunilya ka mesi
mweyen evin fashne wo elang sitek credit na ge evin fashne koluk na ilwun poleke pangan ngat silala parang afak mo wangen pekpun lala nara approach silal Ebedmelech nge ilara ke public venue si Mayash met loin ke longla okay nga sunrol tokosra ki longla mele fahk nara evin fashne elaklenek tana tokosra el geçirmayelen misa tana el fakla daryim dan mwet na evin fahk otherwise na pangakalim ypienge double sort konfin falela na telinara madalang siraan nakateta na dahil ka kukinilya dahil ka naraan asima na finet pan mo siya baka dito ke samram singa dal olalak na mga 3D guitar na leme lang si credit ke mail pasap ululakila el madalin na ran lang si laldal willing to let Jeremiah die. It could be that Ebedmelech suspect that the king is willing to let Jeremiah die. But admitting it publicly is another matter. Nara servants inge ma kachamram genge el keinash audience. Kel Ebedmelech kel sonol sadakayang sadakaya el yalala el mabuna aramakus lang siyaran. Na sila Ebedmelech concern sila nga yok. Elfin na misa. Na eme. Narang akong siginan kan kay mama asikyak mo singing Republican, Democrat nga akakay nakasingin na siya pa yesi. May ta pa suffer. May ta ba nga takasumuan na la. En si nga asfung in Washington State, asmut alfo ko alngaul. Palalalfong iniskasya ki state. It's a matter of life and death. Pusye si pena nga ini na pagkasya na medical insurance. Na parang ata kasamsam ko ni kaya. Mesiyela na kikatara Ouinge Ouinge maurit na sin met Germany kinatsi. Mesiyela na kaya. Masyafla iya yak musiye mo iya mwet. Kung suminon no, siya kikatakan unmo komunwan insurance loan. Afinnas insurance pe findel madel kung sumfula ko katin sige shukla me maslong. Dishonesty ngayon nanduwi. Pasikya katliyim dash. May kumdala na, ana si mana kumdalang siya, ta masi makiato pa, asmit si kasla. Nakasta siya ngay concern. A life and death matter si Bachamram gang. Kipel si ma, ta siya manyak, kisamram kil rute. En Bachamram kunya kya, siya fali ni jujungi. Tiyan Bachamram gang, modlan mwet. Nara lasya ke payesi ke mama sikyak White House ngi. Papa na sikyak na sin CNN si. Fin CNN si amein. Dahil ka na amein, mulay ko dahil ke points lal talanta, dali ke pa server. Nara piepel si ma kume otela mo, fal, kumin shuak na ke ma, inga di la Kahsruh kaya kung ganda na kayan. Kipel si mata sikyak na sin taring din kat nga, may styler. May more da kail fahk na sin. Kung tuluk ya kipel na fal si bang. Narata ka na siya ka din da, minista ilda syolat me, solal tokosra, eman na kikafasi si Bela. Nara oya si ma, tawrekin shing lagaywa, taling din kat nga. Pat Mordecai fahk na sila, convinte kasla. Kataunga iya.
Fin Ebedmelech el derela o yesil relang nakatita lash may sikyak na si Jeremiah. Nara katnget ang lief yun na folok lang niki o yesi matokosra ilmo arulana. Una arulana makusli mawuan. Mo, as a leader, gumin, be adamant. Faklan galim la, be a stance lum gimasya. Narata na shesh ka din gan ngatang li la. Dawaki ya darsang alan misa ki masrinsral. Ki pesi masro na delsum ta sisprit ngenelan gang. Jeremiah shak pa na moul. Fakla sa kaya shak na kasil beke prit ma. Tapate tuk kata na pa mga sikya ka. Nara katliyak tarila, the prophet has been treated unjustly. Ashpel na kumpalain mo luman mo, naman ka mamarik na nasyumat tena fahk ka tena wo. Pasikyak nge. The fact that the prophet has been treated unjustly does not deserve to die. Na eta mweyen na koluk siya ta or islamulan met siya. Kena siya kumki tulogan niya met siya na kumrela o iya siya silent silye. Komisella lagi masih malashke. Nara pa malutun nga takan lutika ta. Mwet si mabamang Ebedmelech nga at least ash mwet sin mastlun mwet ma-ashkik courtyard lal tokosra. El lalal fung iki legitimacy ke message ma Jeremiah el academy la emasala enjuta. El lalal fung inagi el yalal mal from kine. Tasakta tokosra wi met nga ashpe met tako fakla mailal fakna sa to. Na la fakala tokosra el hotel alen kay nukwe ma Jeremiah el fahk ang katia. Shakpa na tepa na oya wu silang gan falela. Ilan misa ki sistanjeng kanorela oyang. Nara academy akla Ebedmelech's word sound as if he believes the king to be unaware of what Jeremiah's opponent have done to the prophet. Asho yesima Ebedmelech na lang kami tokosra ligid mama sikyak na si Jeremiah katfinjula na folok lang ki fasime ko selvak mo na ara ba ko sa li wangen ba tokosra orela in the line Elia makan sikyak na si Jeremiah. Nara taka na shish ka din ito la. El samat pelen diplomas sa takaya. El shugin genek sima esikyak masil kaya. El dena fakla penaki met ma slagin met lokalok la Jeremiah. El dena sangin elos. Ta el ki idalin nan kala. Are you willing to shed innocent blood? Skili mesi ta sikyak kelema. Nakmanas na muselilla. El bunmun pole. Kano yenge bat na kliyak ne. Jeremiah el fahk na sil tokosra la judgment etaka na silos. Wangen matay kan jidbera insang of fuit mange. Tasakta el talte na forla. Nara ko usfindi king ataga kilinikas tarya nga usi Luke Chronicle it karfasing alakos. Nga kung initala aspel si fakikipay pala mo taring din gat kan forla ligi auliak forla ligi maguluk lalo sa efalok na irin gat. Manilos paraya den atot pray lalo sa. Na masikya ka pa nobles nga that turn against the prophet. Mweyen, makishipin, sap may diya kang si Jeremiah
len fakla mai sikyak mapai mai sikyak nge siti sienge nara takana sishkan dala Jeremiah's own feudal ministry elda ka elchu no yeshima alupe ke pelsinge kadel sinjen kin matlal shak lem kadel fahk na sin fulin dalik nadal Jacob fahk na sin dalik machuda porongaya kosmet lalfon emat salalkang Suwohs mata tatiana lie Suwohs tatiana long nara ke oyesima ngakum sham genge sinsiak singa takana sikom when was a time you had choose the right moment to begin an important conversation fin bash masikat lie ayokshpe piepe si mamagatli mo file ka din daw sham ki masia nagigat nga dang liye na ki oye si masikyak jindalik din kat nge kel Esther ashma ka tutay laki napaus kat mi nage fosyak yang fahk mo Leum Fulat lak arulana koluk mo madingera ke elos kukinilya met palu Jeremiah 9 lufin kofsia elami se weke masrinsral mweyen mongo in siti nara kegatli na ke intervention lal Ebedmelech nagat ngay tang li na ke starvation si mas elyakin nga na ke masrinsral si nga mepel ramram kin nga wanginla mongo in siti wanginla madeta ka sisi pret naural na bilakalimi la the prophet has been treated unjustly and does not deserve to die. Panfakla na silo siya. Kumengan kinas kawak silong makan sham gamang. Kumni kaduklala na silila. Te pangi makadinan raw. Loang nagimalfak ngan. Lil legitimacy ki message si malsumon ngan. Servants yung Ebedmelech analen di lamat Jeremiah fahk manapay fahk esikya tarakta ne tokosra na elotela lentilong napa sinsiak singa taka napa finkum sanga long ako meta tari lalash ki sistanji nakme folella na lenday misa nake ke mama sikyak misenge kapayla kat sa payla Mwet ngene ki malim payla kat la push yen computer nge misingi ange sham kun prestigious university in America akat ku fly kesten gene kin sang gasha mit manas mit me makaim den misingi pablo faklayash mit manas gasha na netok I get it katamete orala churchman lamo we do not know la mesira mit ganashkia at that mala kumin chechi arana ki pabla kalemia yok ma utugot na shum much is given and much is expected alepakan den little brother little sister lakum mayin na kashalasha Pasi sa hatit kan chastay siya kasi mit ma-retire dari. Pengrula na ako la. Danaknas kumli pakanden mit wish mainin na misingi. Jeremiah na bakasya. Mit si fun na batagan kasya lingi. Wafit makat pavelu siya. Lalan kan kasya siya pakat in Asa. Ito may miya ka tinorek. Ratrat lang. Matasuk mga mit wish matawalen pikun la ta konge next square lal dal ngai tola pakan she retire dari ako la dari vini as masikyak to asmit wias mainin si mga kung ganis ki malutut siya ngaya ba may di ka as mga tsamram ki malutut siya ngaya may sipan na pa fakik lang Ebedmelech
His word sounds as if he believes the king to be unaware of what Jeremiah's opponent have done to the prophet. Aran sumneral, kami kala mesikyak na eh. Walang matokosra siya sang oppose. Mamasikyak na si Jeremiah nga bakal imiyak kifastimi ko siya. Aran na makuslang siya. Nara kami pa fulfillan alendana ni misa si pangan. Kaya nga kung di mamasikyak yung mga kumisiyang nga. Akal imiyak la en Washington mo kaya na alfu ko alngeul tausin pa ene na kasyang eh. Tamat nga malakom, mawiyesh. Ene na nunule. Tamat nga yel on nga limekos na lang. Te kanchid ba rek mo. Dahil finurek mo, dahil rek mo dagata, alam peden sumgilendo kya. Mangayta, ngayon mulon kos ngayta. Te kat na kaewa, fushesh na siya. Narata ka na siya ka din nila. Kifasing haun siya nga eh. Tagakalim na siya sila. Natokosra sapkin na siya Ebedmelech eis tolu medin welal. Amekan yayak ligi laf siya metigi nga mi siya. Maki usin nak na sum na ke papaling nisan siya ke liye lame. Parang ata kaksin siya kimasing kimtawagin wiki. Kamat singal tolu. Kamat tol ngol. Kamat tol fuko. Katolo. Magpapaling nisan fahk mamatsingal tol. Napanga fahk kitakil lang kipapalo. And matawa king this wako siya. Could be a typo. Then the king commanded Ebedmelech the Cushite, take 30 men from 30 singa pa 13 30 tolu singal tolu from here with you and leave Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies. Ano na when the care na kimtawa kya inge na tokosra sigilen the logo niya damage mam daw aktari kung di mamasikyak mo siya nga Efin niyash oye mayta kanorela inaksyo sila. There's already deep wounds. Tasak tayo na nurekle. We have to make it right. Pakanten maya kairufle. Nara, tako siya liyakla, pangay main na nureko, nail ki Kahsruh. Ingain, orela ingain di, plemiak pale. Kadito lang sang permission kim daw kiya. Ba unkidless in context siya. He was caught in the difficulty of his own making. Failed attempt on Jeremiah's life. Inge na exposed to public scrutiny. Masipen nga pa ash misingin eh. Maana kayo ma-unfold yung madash kima masikyak nga eh. Katkan nga dang nali. Lamit ko lash ngayon na wangan iplalos ke, maulan mo ito ingin na, katsamsang with life of matter or death. Mga sikyak bagi pandemic. Narato ko siya isang order, kipensi ngayon som amakinyak yakil. Na meta katokoan, ilke isakulit mo, ilpasifya mo lalchar maya. Pangan masimay ko na kaya. Nabayad ko na siya in kalim la. First singal singal tolu. Ito ko ta paakata yan na kaya. Rescue ya kiyal. Singal siya fahk mo. Ouinge Ebedmelech usmet inge. Somna niyan full magilom sin tokosra. Is kata Nuhnuhnkuh. Kuya kisyal na yuruk. Ilsap ngayon sang Nuhnuhnkuh ana yebok siya intia kantayawi ngaroen na elos amakinya yakligi lafsya. Tako elos sap ngamta ke kalkalan met san in galan doko siya.
inge na rescue singa shola na siya etaka tashlagad elba iro ki masinga etaka tokosra bata is credit ki mange Mwet udaklel ki confinement na inge na flok na kina enzima eka nakilin yak ilmal pan mulawe nara takana siya kadin kandi na ki creative solution si bata ka ke for singalun ki singal do lusing bangan model rek makun insang amerikano leka when in the first place and si malos tikilya wenga and then I wo si katfin loange sham singe takana siya singe kel Jeremiah mit pala singe sadakaya tokosra flavin and Judah na nagel Ebedmelech in the kalutikat kikainin lessons na mga ngamakat kain diadari la megat kain is ke oil al Jeremiah kat connecta na in kayan prophets ng God nge tema fushesh ba ida kyang dai na rong ki fahk singer kya pa si mga sumon bienga kat sum fahk mas was poy nge kat risk mo la ki pellan lema that travel he would later travel to Jerusalem nagesum na Jerusalem el experience kainin may kayok na kaywap at finsum nage meto long dolu faston ngolit gosh shash peke luksingal dolu faston ngolagos ke ton ngolmekos kadaliak lang silan lem Jesus ken Jerusalem in fact mo Jerusalem komunia met palo at tangal na misa elos siya kadel sa palos men fahk kaslan na siyum pele cash nga da kena shuk kumin bog o nagisiwonel Kwacfe ni tarokrok natal ye Paul akum tialena Jesus warned those who wish to be his disciple la kainin o yesibenange esikyak na elos. They will face resistance. Na pasi sara nga kumininain counter cost. Siyak lagat ka. Pailang akum kontrok siyak singla sa first kun lem. Men lang silang Jesus ken Jerusalem, pal fahk nga Jerusalem, komunia met pala, etangal, na misa, elos siya kadil sa pelos me. In fahk kaslang na siyum. Pele kash nga da kena shuk kumin boga nagasiwon, el Kwacfe ni tarokrok natal. Akom tialel. Nagigat na kaliya na kalsada kaya, katli o yelan met kul siyang totsi. Kat ngetang di elit tala may sikyak na sil Jeremiah. Alaramal na ito. Basikyak ni. Mweyen parang afakla double-edged sword kadashik masya. Arulana mamli mabuwan. Kumliging akum sum na kipaya palan kata. Asma si fakki mo yen lu tolu to kay ni we ngay ayape aswe. Katamay tawrik magin faksingen mo. Matluin si silan ke masi kalma katel si sinake. Mo evine fakskin geneklan kat. Matlu de kanda planin so makmas akmiseye metsi. Kenashipin kelalosan. Tena line ke mal katel fak. Nalkipangan madel nangan kel Jeremiah, God's plan may have disrupted the self-serving action. Masikyak na sin me noble Jerusalem me. Ikaben siya na
mayangin kan ma direct makana Ebedmelech len kan lotia me komge ngakom tekan nga dangalila masikulugat falela nara Ebedmelech la kata is a courageous rescuer, one who risked the disapproval of his own boss to save the life of God's servant. Katamat ko lasra dahil kita intimidated ka. Dahil tala mo sa fall. Dahil giliye la katasye. Napa Ebedmelech el risk. La poslalo Sedekaya kasya then our proof el tala mo siya lang ay mawusi. Pal siya kaya. Kumita la. Nara takana si kadin nila. Paya na pala kat si magad alo na siya nga he's very faithful. Katkan nga dang liye nagimold ba na la Joshua. Pigat sung sa Suwohs gosh was tungol doon galong dole fahk la Joshua el fahk na sin matluo. Mata som kalingay agin siti siya. Fala na in lom sin matayin Kahsruh siya ew siyelo. We met na kawan lom silan. In fall na kewulela lom dal na sila. Ko siya sam kematayin Kahsruh siya tramong kaya reap. Mata molelos siya ke elos met na som kalingay kaya. While fahk na. Ines sam ke matal ta ulela na sila. Ouinge Ebedmelech som ew siyela reap. Papa tamal ni nakiel tamalel wiel met na kayo in lom sil. Elos susi na fod may din siya ulal. Akalosi in siyan sisken and may Israel elos matawi. Tayo si matramram kaya matayin Kahsruh siya. Mesi nga fahk piye nga kim gesta lo kaya. Sita ni lang siya rek magin sordid pasla siya insang discourage ikat ka din vash na met kimula siya. Rea belash ke line lan chise siya. Kung vinilan lan chise siya, dash matan ni mekos ke. Kitagin siya usi mga shaman ke meto sapta siya. Fasinigis longol mekos nga. Line lan chise saan, matanaya kas li mekos pash ke nga. Kawri yel. May craze pagkadash ke. Temasa. Sang mit mamata. Masabi ko man in Ramadan. Fash na mit. Kikalan, pakotan ng kata. Kung may maulevin kong for laligi makulikluman, aliak na siya, letalal sili at ari, ngan matal, kipelsi butyak na rolo. Masya Joshua, gusto ng lun galong ultolo, maluo bash kaya kumalingan. Joshua alfak na sin matluo, mata, kalingayagin siti siya. Di matman kanla, kimakosta ulela nga sin matayin Kahsruh si molikos le. Abada sumde siya pabat mala nekela tamlal wiel mat nagawan lom siya. Narakipa sham minuti makataga kaya ngamdang siya kumin share mang nga circle lom. Nga kumukay na ba emo le shuk mulala siya ngayon. Kaya wu petalik nada siya. Mweyen siya ulasha. Uncle, slash nga benwi. Baba nine. Abafakla, elos na phone. Usi na phone mweyen siya ulal. Nalos, akalosi, siyan si skenen mweyen Israel elos mtawi. Then naman kinyak leldal. Si mga kumaram siya nga, alam fresh ka din man ganla. Met makashikat. Malan kata siyan. Kasi sa mo langol dole fast mo langos ke langol ya. Fakla na sola metlalo si los mata. Le all at David metlalo los mata all David metlal elos silakla kengan na la sol metlal. Mweyen elos apkran ng insukolosi. Igitin pala na simutokas ilta ko fahk na sil sol. Sa laklak faloko,
met Philistia lo shutjaktari in shukya felsish. Kimainge Saul el tille ukal David. Ail vlok le may online met Philistia. Painge shipesi bang finol sa ko inge. Finol sa ko finol in Shrelik. David el somliki en Mwet. En vast na en si bang en jadi. En mata wukwe. Usknak lang gada bang. Kipelsi Saul el ukal le kukinilya. Na mesi sikyak ne. Sa kay wala pa pasalol intena elranel ne kunla en woki charmaya kal finsisalang namdana ke siskatama ani kun la she plemia ke issue ma sikyak musingeng mweyen dalwek mo social media na ke meta na political pansam sing either way they wanna fail kat na kayo fail ke mama sikyak ne Masrinsral nga fahk in the first place, malan church in garangan Mwet, the malan government. Pangan si pese. The fakil malutluta, katli oya si ma, langoyak la metlu masramram ke Joshua, el fahk na sin metlu. At inan sum siya si mata kahredala pamtain cruising a rap. Inge na ke Saul after David nga na intervention sikyak. Inge na tila concentrate focus na sila David apa fahk na sila slaklak folok met Philistia lo shutjaktari in shukye felsish. The intervention nga nakatfinsum na ke roots up takush pasingal tolong nga singa litkor fakla Ouinge puasin sila root sum na lom sila talan matan kiyal Leum Fulat lakin si oyel, el pitate yak oswala talik mukulsi. Namdani nen siya fahk na sil Naomi. Kaksagan Leum Fulat, ilesot na siyum, siyawen misinge in garangan gom. Katitala katin masa, wen natalosa padalalfungi insang kaspelosa. Lela taluksin bang in peng fin Israel, and palapoum kalmain law elang sikum era mawo pas nasyum yokligi mawen itkos ka inara enge asot nasyum siwen siya asot mo sasya nasyum akwoye mo lom gebelkum emato naumir siya talik siya kukinilya na iniwel karanganolang tani niyan siya sanginin talik siya opit elos fahk na sin Mwet na kayo wala when si Jesus na sil Naomi open el babatamal Jesse siya babatamal David pangantan si mga akalimye bema wimatan oekes ni mekos kilainin taksyawlal chisasan narataga na siya kanina tala intervention lan God tagatalik siya ngay dakyang Pafakla Naomi saklalek talik siya shukilya na iniwel karanganolang manil by furla insang kaspela. Taka na si kumising ka hindi kimalutut siya la kaya pa si mga kumkain is kimalutut siya pa mamakat papaligi ka di kaya el risky. The reward siya risk siya ba nga kung ekasya mo siya yawiyasya. Napasikyak ni. Kaya oya siya ma Ebedmelech lang el risk life lala. Finipos lala lang gan faking na siya. Eli ma as legitimacy ki siyam-siyam Jeremiah napatuwil siya sila kakumenta masikyak na sila. Napa down the line, ilaray na ilnikid na sisiyang na nagipit siya na sa ululyakel, inel pa iro mo, el pa molala. Nalang akong sikira din kaya bakat kinkianek fukalita man na kayo. The point siya mata ka na si kumke malutut siya nga ba,
God might ask us to take risk to help others. Are you ready for that? Kat kulok yung malutut mo matakan kasikat, ngalengan lang ataka wikom chamram ki malutut ngan wipe ashma masyum darian. Akaksigin gat kia taka nekilusya singaya, inkan taka chamram kin malutut singay bange, kaya sa mga kanikasik ki malutut ma kataskeo. Nara, ngayon kin lang, malutut singa taka nutiya si Fena. Ara, nga finsak kin ma takalak pingana lena, ngan kain, we fahk malutut intay kesla pa na si kumgyo ya si luma katita masta katarana katsilongan ten katara makat kan mun po leke tajakta ngakom te kan kiya pakat elite kat intimately panangara lela na si kum katin fashion genek pa bulan gata ingat ka sisinchige malutut ngayon sang kasikat kayo pel na kayo kat italakat fututule taka dinangan ganlan kain malutut nga taka kasikat pel siya nga taka na sista na katke nakakfugya katke wiu neksi katke takayani kima tasakta katitala takayani mawusi tasakta finsa kadin nila masi koluk nakatin kain itala pangipel siya kadefak iconic moment kat finitala koluk lakadefak lato etat me den pangit ngitan mit magatwiya tamay mo lalamait wala ka din aske masingan na para ko sinloan ki makalitilag ngay ngatak luki tawi ngatak luki church ngatak luki baptize ki kufkanin practices marik ngay tasag tanga ko minita na paila mesi mulia kumo man nga kung dito ka naluti malutut nga ki kadin no tela malutut nga ina na transformation sikyak man anak nga bakpel nagawa as in game sila kumbang katluti kaslan gat kasa dalik natas matwiyas matlili matlala nalika no yesi matutulam singing in game lakum ba kat ako lang nakita kalan lame kat finchak man raptured na kat wi talakyak singan tari talakyak ame kinyak charmaya ki rapture ako finchak na maul komekin talakyak komwi met masom nakipukan yung siya metigi second coming fakke pa balagi si Thessalonica saptagor fasingal dolun gisingolal kurs event singa sikyak narang ako mintil lutin ang malutod okay charmayel talakyak ako minanta file algi makudukma kat kong to kay ni beke kat fin nila matwiyas talik nata sa askema si matewo kat fakangin mo lalos le musing isita nil rik magun phone ni nakatnikin na siya talik nata sa TikTok na siya katnikin na siya tel Sista Pella, kat in na katin flokon matalik na dash nga. Chon jingol, was jingol fahk. Elta kain pushela, elta kain uni, elta kain tipenel. Mol na fasi pa Jesus Christ ila ako na sikom. Nangakom te, kain sikyak na sindaliktik ko mamasingan. Ngakom enen na katin itala. Mol mapatpat, kami siya mapatpat. Anak yang akalim yang atit kan podcast. Matakan Mwet ma risk life lalo sa ingan tafula na sinsya si masak na sa lalalfong yan. Jesus na vlog ko. Nalapakas ki penga kaun lomaan. Wal fagalom mising Jesus na vlog. Kaksikan gat ki malutut mo.
Unser Gonge ngai usin sang. Bi vasla ilo. Ushwakalemi la shakambosun sukua shasmos la bisikraban ke ngalie na ang fahk paglon
Severino we have been a maspon beji mga masya. Nara nga engan kin besidai kinunala na kitam dal froila kaliming kat papail tingat talgi kat. Iplok nga went through trenches. Mafakla. Mafna ti shun mga shun alagan nga siyak na kagagawak. Mafinegin mit kalansapsi. Makaksikin kat kengan pain kumpe damdel delita Romeo Abisandebe. Stakluk kita koluk na way nga sikle belas kadin sham kafgama. Tangan pain kumpe wimet wias matagonge. Anakilen kumpe Stinson wakik amlek lamalap Kasloman game fahk pelumam shporak ne wimet wias nge. Yok shiben in direction ni kan rukmagan banal singin faklagasin sa kagat sisin si bangan makatashke kadin edify sisin si tamdel si wias nge kat osun kegat nta awaye tamdel Eleonora kumbinash kushae long last penningan vingum folok long belas na sinsawan kayo klamalap king alikum yakil du singa wikat yang tikin makil ngalal hungi madalaluingin na finan Texas manawa bang kangle dal au la dal fashmet diga dalu nga samram benchil duwa ki eklalan time zone om singe nga patlag dam da waklak singe the malan god the wangen time gi malan god el da operated get time or space dam dal root sikrag lumalap ki uchak pelom wanjud baligom yak lobe ki pelkom digia be kasinak koma tagope Anshem Labeki Makadashkenge, Tambesi Wiashne, Tambeshe. From Washington, Ngalimakum na bangali, Tagoki Washington, Mishingia, and Bainkum Fakulo, Kaksikin Gatke. As a chilum made a banga Damdel Fro, Akego, Long Belashin Chil Damle Lens, Likan Gewa, Digin Boli, Naebetignition, and Baingo was we better like Nadar and Gewa. As always, Tamdel Kenya, and Baingom, Banagewa, Gom Santa Cope, the Kia Pushem, Akaye, Dangega, Dinistania, Shaula Jakewa. I got Nagewa. Blessings and God na fay was Nakewa ma, Tagawikat, Nikashafla, Pangatagani a praile, Evin Arson Sugo Tagatoko, Ang sibe fahk malap ke ingain fakulon sin metma Ouinge gewa. Ngalan na kaksagun ke persen non makataga orek magun sang gasikat pegi atol yan melutut makasngi. Hindi alam monotone kadin kan sisin sige. Takmas kataga ni private fasilik. Kat kaksagun gum kat pabat masrinsral. Kulo malap ke lang silom na sirche dui. Wadak kilin kika ducek gisilin sasya. Kat fototulain mabespes. Kat lalal fungila kat nemet egen met koluk. Komche tuin lang sikat. Komche tuin usi. Kan men ulilalom. Ke plan of salvation lom na sish. Kung sapaya mawin kulo si fun nan dumindrak na sikat. Sili ang anmetal singa yoros malalal fungi. Panang kat kaksyagan kumla. Metiyam suwak na yun kat papaw. Kung digiya, comforter siya nga. Inga nan yurosin kashikat. Siya kalma kunla. Kat kan command in your name, mind sikyak. Master in fastigikat. Financial difficulties in fastigikat ko. Ana siya mamasita na sikin. Sang fisin ka ni klasya. Ke proylash. Magat command in your name sikyak. In fot ngala. Digi mo ulash. Kastom bak mo falen na dugug. Sietan. Kat kulola kastom allen na inspiring akayagat. Ke fasya di klasya. Laila kalang pakopen lom. Sisin silan ngan badalom in wikat. Karangan kat. Kinwin na tum Jesus Christ kat lalfung iket. Amen. Kaksigin kat. Epange falen. Saflalash kilen misingya. Ako lo malap lakat takane. Kilusya singe. Inkain fasilik kimo makatash kem singe arang randomly na siskon ngan wikat di fasilik klasya
Ang ba siya mga anin na naklakabange? Jesus and Mother, el bagote, Jesus elos. Jesus, el molena. When it's see when I hear, que molena. When it's see when I hear, que bagotena. Selam nasış el molekatle mweyen alale Jesus el molena. When it's here when I que molena. Jesus, en molena. Jesus, en mother. Jesus, it loves it.
Jesus, He loves it. En when you see it, when I came on in when you see it, when I came back all day long. Kilang sila na sage and monikatle. Mweyen alalim Jesus and arulana. When you see it, when I came on and when you see it, when I get back all day long. Kilang silang nasij and monikatle. Mweyen alalim Jesus and arulana. When you see it, when I came on and when you see it, when I came back all day long. Kilang silang nasij and monikatle.